Hello bakunzi ba Samuzoti mbanje kubasuza neza rakomeze neza mbibutsa bakanda subscribe like share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero ibi ni ibyishimo byinshi cyane ariko ku bafana ba Rayon Sport. Rayon Sport itsinze Etincelle FC ifata umwanya wa mbere. Rayon Sport itsinze umukino w'ikirarane yakinaga na Etincelle igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Faringa Jine. Ni umukino w'ikirarane cy'umunsi wa karindwi shampiyona itarakinwe igihe kubera ko Rayon Sport ifite abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu. Kuri uyu wa gatandatu tariki 9 Ugushyingo 2024 saa 12 z'umugoroba ikipe ya Rayon Sport yakira Etincelle FC mu mukino w'ikirarane cy'umunsi wa karindwi wa shampiyona y'u Rwanda Premier League 2024-2025. Ni umukino warangiye Rayon Sport itsinze Etincelle igitego kimwe ku busa, itsinda umukino wa gatanu yikurikiranye ikomeza kugenda mu mwuka mwiza wo gutsinda uyu mukino bitumye ikipe ya Rayon Sport ifata umwanya wa mbere n'amanota 20 mu gihe ikurikiwe na Gorilla FC ifite amanota 18, naho Polisi izaho hafi nayo ifite amanota 15. Rero ibi ngibi akaba ari ibintu byiza ku ikipe ya Rayon Sport irimo iratsindira igashimisha abafana cyane muri ino minsi cyane rwose, ni ibyishimo byinshi cyane. Rero yanga karamu kwagiye gacyo ku Samuzoti mbibutsa bakanda subscribe like share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.